هر البابت موزیکی سه کچن باجار عفرینه کنها کوچبری پارزگاه حلب بونه لسر موزیکا کلاسیک پرورده دبن و دخوازن بریا روپلین جواکی رنگ موزیکا خواج حسکریان رابدن خویا کرن هر سه کش دیمن و دنگن تایبت لگور کارین خوا جو کردستان 24 رشاندنه که امجی بهوره لی تماشا بکن. سه جوانن ج باجار عفرین روجاوای کردستان پشتی کوشبری و دربدری خلک عفرینه اونها ل پاریزگاه حلب آسوریه دیمینن و موزیکا کلاسیک جی لکولان و جهن جدا جدا وکو حسکرن شخورا دجانینن. هر یک ج جودی و روجدا و شیرگو پیکوال سر آمور موزیکه وکو کمان و گیتار پرورده دبن و دخوازن موزیکا خوشی دولمند بکن. حفلات شيء ذكرن مع سيادة قانون ده مركز ثقافي. هفتستوجي كل بمعنى حركة عزفين ما بيش كافيه وأمش خطة طويلة. بعد ستشون صلاة من حاولت كمان تقريبا نكوشي بيسلسل الكمان ضخم. طبعا من فترة دوجي من دورات دون دورات التنبيرة وكمان ونكوشي حاليا الحلبم. طبعا دي بسم الناس كنياب هفولت خورو عزف ذكر عن مقطوعاته اختيار ذكر عن تدريب دبلن السهر عن تصوير ذكر ودود خمسة مواقع التواصل الاجتماعي بحيث انه الناس كنن ويعني بيجد معتم مرن بن بسعر عزف وام جبير ناكم. اف هر سه جوان عفرینی دما بهنودان خدا چند دمجمه کی لسر آمور موزیک پرورده دبن و دخوازن بریا روپلن جواکی را بر همین خواه به حسکری موزیکا کلاسیک بدن خویا کرن. بروفات تقريبا رواية 4 ساعات عم تدريب دبين فبرهشت اسبيش كافم اخر فترة ما كلاسيك بر بس ما بر نابر لاني اسهوت محلب معني اسخوندني ختامون بكم فتقريبا صولي كيستكنوند وقتها فولتم هوتنا جا 20 ارتق ما بهافرو عزف ذكر ما فيديوهات بهافرو شاكرا يعني صراحة في اشو بر تشجيع دكي انه هفولت تاب طاروبا ياك حاز دكي في اشي بكي فيديوهات ودوخي تشجيع دبي ام دود حين صار السوشيال ميديا وان شاء الله خالق بعجمينه. پشتی شرع عفرینی وکوان هر سه جوانان به هزاران ولاتین عفرینی جباجار خود دور کتن و در بدر بون لیل کربنجی دف جبهرین خوی تایبت برنادن. زردشت همه کردستان 24